ya masito mako anita wa masi mwitu andete tutokali na ninyi gwete yake lungu chake tindo va mitamboni ya Athiani FM wase wito wivinya wito kila wa kwa mbilile nginya wakatano kwambia saa 10 nginya mwendo wa saa 1 na wakatatu kwambia saa 1 nginya mwendo wa saa sita tuende kambini wa kilungu cha misingi ya thayo ni kutungia mobiani support yako ila withito witunenga ithi Athiani FM na kwa especially ndini wa show yako ya drive kana kitindo cha Athiani kido kimwe nita kwa samwanga wa nambo kuishi Merry Christmas and Happy New Year 2026 ndikutavya ati mwithu kisi pe kaunga yutu kiti hiyo tanaona pe maundu masionga yunato ikije mwako utaga wota kwa kivya pe kivicho ndeki ukusia kiutumo tatada ibidani ya siku huko niendo kuyape makau maingi mono sana utaneso mbona nota na mewe tuliasia wana kutaiwa metho matao na mundu alanga yutwikite kwa mwithu kisi winondomo wa kutongia ngai mobia chakili niendo kuyati mwako withuthela ithi wana ndembo ya kutunga mobia sabuli kilungisha miongo 5 athandatu na musoe 10 ili Biblia hasia the way na ndembo ya kutunga mobea pe maunga yutwikie thayu we ugoka isuni enough kuni tongo kya twemina mwaka iki ndembo bandu endo katunge mobea no yanga ino onatiki kilungu cha 10 ino onati ndembo ya kawaida ini ya mobea na kenga hiyo wona akwikia chama 2026 okethia we mwaka waku musio na mwailu kuno samana wangu tonge mobea muno dia seni asandi niko support show yakwa ni asandi nino kungwata koko kila unduni wonde na ndivyo kani kuishingi Merry Christmas and happy prosperous New Year 2026 tiko maneo baadhi yani kwendani kwanga ituki mekindo twike kindo kwacho tukwate mundo na tuibengeze hapo